Turabashoje bakunzi ba BX Rwanda Media TV. Nyuma y'aho leta ihaye uburinganire umugore n'umugabo, namwe mu ndebera ibintu bisigaye biba mu ngo z'iki gihe. Reba ukuntu uno mugabo ewana, intambara ni yose, umugore arakubita umugabo agakubita. Ntago kwirukanwa ni ibintu toto cyane, umuntu asigaye ahunga urugo akarusigira umugore, kuko abagore nyine urumva iyo umukubise urafungwa, ariko iyo umugabo akubiswe byitwa iki? Umugabo byitwa yuko nyine ntabwo umugabo ntabwo aba yahohotewe, kuko umugore niwe uhohotera. Namwe mwumvire, uyu mugabo yirukanwe mu rugo rwe, rwose n'agakapu barakamuhaye, kandi umugore yazanye aza mu rugo niko ahaye umugabo, inzu byose bisigaranye umugore. Mbese umugabo nta n'icyo agomba kubaza hagati aho ngaho. Aryamye ku muhanda yabuze uko agira, byamucanze. Abagabo kabisa ntabwo byoroshye, ntabwo byoroshye. Urabona ko umugore yamwirukanye. Aho intambara ni yose, ewana kubita, na igikapu, kubita, nawe arafata ibindi arakubita. Mundebere ingo z'iki gihe ukuntu zisigaye zimeze, nawe umbwire nk'uyu mugore koko wamutunga ukamubasha? Mumbwire kabisa.